Mundu muyiha amashyo Mana yaduhaye ubwiza bwayo. Dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 8. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 8 umurongo wa 40. Umurongo wa 40. Haravuga ngo Yesu akigaruka abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Muvuge ngo amen. Nawe urimo mu bari bamutegereje? Haleluya. Korari inshuti za Yesu, nawe urimo? Ariko uvuga ngo ndimo, aravuga ngo ndimo. Haleluya. Itangiriro igice cya 18. Itangiriro igice 8 wa 10. Aranditse ngo undi aramubwira ati, iki gihe cy'umwaka nikigaruka sizabura kugaruka aho uri, Sara umugore wawe abyare umuhungu. Imana ishimwe. Oh haleluya. Aya magambo ushatse nawe wahita wumva icyo ashaka kuvuga. Icyo aya magambo ashaka kuvuga ni ukutwibutsa yuko dufite Imana ijya igaruka. Ariko nk'umuntu wahita yumva ko yigeze kugaruka iwe, yahita avuga ngo amen. Ariko nawe nibitaragaruka, ishobora kugaruka none. Imana yacu ijya igaruka. Oh haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo Yesu akigaruka abantu benshi baza bari kuko bari bamutegereje. Yesu akigaruka yaragarutse. Bibiliya itubwira ibyo yaraje gukora byinshi, ariko tekereza iby'iwawe. Ahivuga yaraje gukiza umwana wa Yayiro, yaraje gukiza wa mugore wari ufite indwara y'icyago yimaranye imyaka 12 byarananiranye. Ariko Yesu aragaruka. Ntugire ikibazo nubwo wataha wumva uyu munsi utashubijwe, ariko nijoro Yesu yagaruka. Umushimire Yesu ariko ko ajya agaruka. Oh haleluya. Aragenda akagenda akagera kuyu. Ntugire ishari kuko nawe aragaruka. Nubona ageze kwa Ezayi ntukagire ishari, nawe ni wowe utahiwe. Imana yacu igaruka. Kandi garuka ku batagira ishari. Abanyeshari bo basigarana ishari ryabo, ariko igigarukana abantu bavuga ngo Imana ishimwe niyo ibikoze kwa nyirakanaka. Abantu basigaranye iyo mitima ni bakeya. Abantu basema ngo nawe ngo yabyaye ngo tuzaba tureko. Mbese ngo ntiyapfushije ngo nawe ngo nakari ubwo nako kugera. Oya, Imana yacu igenda ishobora kumwisubiza, ariko ikagaruka ikamuha agahera akaberwa. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Mwese ntigigaruka. Gusa wowe ntabwo ejo bundi ntabwo yagarutse. Muko atari gahunda ni gahunda nyine. Imana ishimwe. Imana ishimwe ariko. Imana ishimwe. Nawe ubu butumwa ni ubwawe. Imana igigaruka. Sezerana. Ubutumwa si ubwawe. Imana igigaruka. Imana igigaruka. Ndayishimira kwigigaruka. Oh haleluya.
bajya bavuga ujye ubareka bavuge, ariko wowe ujye uvuga ijambo rimwe ubabwira uti ndabizi ko izagaruka. Haleluya! Tureke amagambo menshi tubwire abantu ko tuzi neza ko izagaruka. Ese umuhanuzi ntavuye aha, wa musaza ntabivuze, Imana igiye kumanura igicaniro cyayo mu buryo butigeze bubaho mu gihe cyo gutegura itorero ngo irizamukane, igiye kwigarukira maze ihindura ibintu. Ntawe uzayihagarara imbere iyo ijya guhindura ibintu ishobora kubihitana igatambuka, ariko ikagera ku cyo yashakaga. Mwishimire iyo Mana yacu. Haleluya! Oh, haleluya! Ikigaruka Yesu akigaruka abantu baramwakira bose. Nanjye ndakwifuriza ko nawe uba muri abo bose, nanjye mbe muri abo uko bari bamutegereje. Imana ishimwe. Gatare we, Gatare, Imana yongera igaruka i Gatare. Haleluya! Hari impamvu eshatu zitera Imana kugaruka, nubwo haba nyinshi, ariko tuvuge kuri eshatu. Iya mbere itera Imana kugaruka cyangwa Yesu kugaruka, nuko aho hantu yari ategereje. Ikimutera kugaruka nuko bari bamutegereje. Ese batamutegereje yagaruka ntibamutera amabuye, ariko kuko bamutegereje, biratubwira muri Yeremiya igice cya 29 wa 12 n'uwa 13 haravuga ngo muzagenda munyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumva. Yesu ashimwe. Muzanshaka mumbone, nimunshaka n'umutima wanyu wose. Imana nishimwe cyane. Muzanshaka mumbone kuko nzaza. Yesu ashimwe. Nzaza aho bari, nzaza aho muri. Imana ishimwe kuko igeza aho turi. Yongera igaruke hano ku ruhimbi, maze yicaremo hagati, yongera ivugane n'abatambyi. Haleluya! Ubuhanuzi bukomeye bugomba uhereye hariya ibintu biragorana, ariko iyo bwahereye hano umuriro ukaka hano ukamanuka ugatemba ukagera hagati mu iteraniro, Imana ikagenda ikajya hagati yabo. Ngo nzajya hagati yabo, nzagendera muri bo, nzavugira muri bo. Ikongera ikagenda ikajya no muri korari, ikicaramo, ikavugiramo, igakorera muri bo. Mukiririmba agakorasi kaba gusa kubera ko irimo hagati, izuba rikava. Oh, haleluya! Dukeneye Imana turayikeneye. Yongerize. Haleluya! Yongere twiyereke, yongereze hagati yacu. Nawe waje kuyishaka, yongerize ikugarukeho. Imana ishimwe cyane. Imana yongerize kandi ikore ibitangaza. Hari igihe yigeze kuvuga mu Byakozwe n'Intumwa mu gice cya 3, Imana yari isa naho yacecetse, ariko irongera iravuga ngo mu gice cya 3 cy'Ibyakozwe n'Intumwa umurongo wa 19 yavuga ngo nimwihane, muhindukire, mureke ingeso zanyu mbi, mubone
ibihe bya iminsi myiza yo guhemburwa ibona uko iza. Imana ibona uko igarura iminsi myiza yacu yo guhemburwa. Turayikeneye kandi murabizi ukuntu izuba ryarasaga mu iteraniro, ikorale yaririmba ukabona izuba riramuritse, umwigisha yahagarara hano ku ruhimbi ukabona izuba riramurika kuri we, hariya ubuhanuzi bugaturika, hariya bugaturika, iyerekwa rikabaho, Imana ikavuga ibintu. Turakeneye ko ibyo bihe byacu byiza byongera kugaruka. Oh haleluya! Ariko turabikeneye cyangwa ntitubikeneye? Imana igaruka kuko yari itegerejwe. Hari ibintu twatakaje dutegereje yuko Imana ibigaruka. Abafite kwizera muri biganza. Umwanzi yaratwibye, ariko Imana igiye kugarura ibyo twibwe, ndetse izabikuba inshuro nyinshi, kuko ari Imana ivuga igasezeranya ikabisohoza. Imana ishimwe kwirinda ijambo yavuze. Naho haba igihe kirekire nubwo imyaka yaba myinshi, ariko yongera ikagaruka kuko izi ko abantu bayitegereje. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya! Haleluya! Imana izongera kuko itegerejwe. Haleluya! Ikindi kintu cya kabiri gituma Imana igaruka, Imana igarurwa no kugira ngo ize irebe igicaniro cyayo. Igicaniro cyayo. Dusomera Abalewi igice cya 6 ku murongo waho wa 5 n'uwa 6. Abalewi igice cya 6 ku murongo wa 5 n'uwa 6. Yego. Umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire. Umutambyi ajya awushiramo inkwi uko bukeye, awushiremo igitambo cyo koswa igice cyose mu bwoserezo bwacyo, awoserezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Umuriro wake ku gicaniro urudaca, ntugasinzire. Bikomeye Imana yitaho. Imana yita ku gicaniro cyayo. Ntabwo ishobora kwihanganira ko igicaniro cyayo gisinzira. Imana buri gihe ihora irungurukayo. Oh haleluya! Imana ihora irunguruka ku gicaniro cyayo. Nta muntu wazimya igicaniro cy'Imana ngo bimukunde. Ndagira ngo kubwire yararaho none ariko ejo ntiyahirira. Ntibishoboka. Igicaniro cy'Imana, Imana igikomera ku gicaniro. Imana yagiye ibwira Abisirayeli kuva kera, ikabwira Abalewi ngo Aroni azahora ahagaze ku gicaniro, ahore afite amavuta, afite akomeza asuka mu gicaniro, gikomeze kwakaho, umuriro ukomeze wake ntikikazime. Amatabaza yagombaga guhora yaka ubudasizi, nta na rimwe agomba gutuza. Buri gihe umutambyi hari ahantu yagendaga agasuka amavuta kugira ngo amavuta adakama mu bicaniro. Igitereko kinini kigahora gisukwamo amavuta. Ndagira ngo nkubwire ko umutima wawe ni igicaniro Imana idashobora kwihanganira kureka ngo kijye kure. Buri gihe Imana ihora ikwiyegereza, ishaka kugira ngo amavuta y'Umwuka Wera ahore yenyegezwa mu mutima wawe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Umwuka Wera niyongera asuke amavuta. Umutima wawe n'umutima wanjye twongere twenyegezwemo ayo mavuta, kandi umuriro wongere wake. Wajya gusenga amasengesho yawe akabura udaca. Kubera iki? Igicaniro ntabwo kigeze kizima, kirimo amavuta. Imana idufashe kongera tugarurirwe ibihe byacu. Ibicaniro tunyeganyeze
Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Turacyariho, tubishimire Imana. Turacyariho. Satani yagiye ashaka kuturangiza itorero, yagiye ashaka kuturangiza ahandi hose wagiye unyura, ariko murambura ibiganza muvuge ngo turacyariho. Imana ishimwe kuko tukiriho. Oh haleluya, turacyariho, turacyariho, kandi amatabaza yacu turifuza ko akomeza kwaka hahandi dutuye, hahandi twirirwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tunyeganyeza wumve ko itabaza ryawe rikirimo utugutu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Hindukira uwo nguwo umubwire uti ntumukore umubwire uti ariko rinda igitereko cyawe ntikigashiremo amavuta. Amavuta yawe agomba guhora yuzuye, itabaza ryawe rigahora ryaka. Haleluya. Haleluya. Iyo ni impamvu ya kabiri Imana igiza. Abantu bigeze kujya ku musozi i Karumeli, kuko tubisoma tubona ko Eliya yigeze kujya ku musozi mu Bami ba mbere igice cya 18 ku murongo waho wa 24 ugakomeza. Hari aho uhereye no haruguru gatavuga ngo Eliya yabwiye abahanuzi ba Bayali n'aba Asheri. Umwami Ahabu yari yaje na Yezebeli, bari batazi inkuru y'uyu muriro, bo bashanzwe bazi umuriro usanzwe, ariko Imana ishaka kugira ngo yerekane umuriro wayo inyuze muri Eliya. Abatambyi ba Ashera n'aba Bayali bari basanzwe batamba ibitambo, ariko batagira umuriro wo mu ijuru. Bafite umuriro usanzwe, bakawujyana, bakarahura, bakajya gucana, bagatwika ibitambo byabo. Ariko uwo munsi Eliya arababwira ngo hari ikindi gicaniro turi burahureho uyu munsi. Oh haleluya. Hari ikindi gicaniro mutazi turi burahureho umuriro uyu munsi. Imana yongere idushyigikire, iducanire igicaniro hagati mu itorero ryayo muri iyi minsi. Yongere icane icyo gicaniro kidasanzwe. Turashaka umuriro udasanzwe. Muvuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Turambiwe ivu, turashaka umuriro utazima w'igicaniro kigurumana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Eliya abwira abantu, hasome ndi kuri 24 kumve 18 Abami ba mbere. Zanye ndi mikrofone ndi usayidire niba hari hari. Abami ba mbere igice cya 18 umurongo wa 24. Haravuze ngo muhereko mutakambire izina ry'Imana yanyu. Ari kubwira abahanuzi ba Bayali n'aba Asheri. Arababwira ngo muhereko mutakambire izina ry'Imana yanyu, mujye mutakambira izina nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka. Nanjye ndafite icyo ndi bukorera. Maze iri budusubirisha umuriro, iri busubirisha umuriro, iraba ariyo Mana. Iri busubirisha iki? Umuriro. Iraba. Murabona ko dukwiye gukomeza kuririmba ngo turabakore, turabapantekote, twabatiguye mwuka wera. Imana garukite. Ako dushaka ibyo ngibyo ntabwo gihe kirahagije. Turashaka kugira ngo Imana isubirisha umuriro. Haleluya. Hadutuye Imana isubirisha umuriro. Haducururiza Imana isubirisha umuriro. Abari yibama Imana nyama. Oh haleluya.